Draganče, isključuj muziku! Draganče, nataknem te na dršku od metle. Ometnem vas na dršku od metle. Really? Yes, understand. Bye. Bye. Goodbye. Thank you very much. Please keep talking. Idemo, poštovani gledatelji, na kratak predah. Vraćamo se brzo u studio i pratimo ispraćaj našega panela. Možemo i zapaliti. Dobar dan. Znate da se nepropisno parkirani, ovdje nije dozvoljeno. Znamo. I? Šta i? Ne brine vas što može doći policajac da napiše kaznu. Ovo je samo za 3 minuta da se uzme da se jede. U Beču je počelo suđenje bivšem austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu zbog afere Ibiza. Kurza i njegove bivše suradnike su davali lažne iskaze u aferi oko primanja donacije od stranih investitora, kojima su i namješteni natječaj. Nakon izbijanja afere i ostavke u stranci raspisani su novi izbori, Kurz je čak i pobjedio, ali na kraju je pod pritiskom javnosti dao ostavku prije 2 godine. Što su to dobra djela? Kad neko mi pomaže. I što još? Kad Marko i Maja zabije gol. Da se predstavi, ja sam ja. Ime, prezime, godine. Ja sam ja. A kad kažem ja, to je moj um, moja duša i moje tijelo. Našli kako gospođu? Ja sam našao, sam lijepo našao. Radi ko konj. Da li je gužva na autocesti? Pa šta mislite? Pa nije gužva nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na što liči, kako vi življavanje. Otkud ste? Iz Beograda sam. Jeste bili na godišnjem? Nisam, tu živim. Da li ste namjerno izabrali petak zbog neke manje gužve pa ste se zeznuli ili je... A znači, ne radi se o tome, radi se o poslu. Znači, petkom se uvijek zezne čovjek kad ide, jel da? Svaki petak izuzetak. Stay out of the highway in a Fridays. Šta je od Mad Max? Seriously? Uvedite vinjete za Boga, kako maltretiranje, da sam turista 2 puta razmislio da li bi došao. Šta se kuvati, da je vama sun protection, da sam kapica. Dobro večer, nakon 6 dana potrage pronađena je olupina ceste na Velebitu, na sreću nitko nije preživio. Ja sam Živko i Slobodan, polu poljoprivrednik, polu čovek. Konačno evo jedne mlade, lepe i verovatno perspektivne devojke. Pa hajde da saznamo nešto više o njenim planovima nakon mature. Mrš! Lepo, meni se svidalo i ja sam srećna zato što sam se upisala u prvo preravac. Što mi reci kako se zoveš? Kako se zoveš? Da reći, koju posluku poslati, kome? Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Očekujem gluposti i dosadu. Ja da djuskam. Kako se tebi čini ovo što studenti danas šetaju? Pa meni je ovo super prilika da naučim i da kuvam i da šetam i sve. Rekao da nekad ne jede po ceo dan. Kako je to moguće? Nekad ne jedem ni doručak ni ručak, jedino večera preskočim.